Pjevačica Aleksandra Prijović jučer je imala poseban povod za slavlje jer je njen suprug Filip Živojinović proslavljao jubilarni 40. rođendan. Sreće i veselje zavladali su u njihovom domu, a Filipu od ranih jutarnjih sati su pristizale brojne čestitke od prijatelja, rodbine i najbližih. Među prvima su mu javno čestitale njegova supruga Aleksandra i njena majka Borka Mihajlović, koja je tom prilikom podijelila i posebnu radost. Naime, pored Filipa, rođendan je jučer slavio i Borkin partner Fahrudin Buljubašić Faks. Ona je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju i uz emotivnu poruku poželjela svom partneru sreću. Dragi moj Fahrudin Buljubašić Faks, sretan rođendan, napisala je Borka koja se u javnosti često ističe kao jedna od najljepših baka u Srbiji. Borka Mihajlović cijeli život je bila vezana za muziku. Poznata je kao izvođačica bosanskog sevdaha, starogradskih i tradicionalnih pjesama, a njena interpretacija od vijek je osvajala publiku. Iako je mnogo pažnje privlačila i svojom ljepotom, manje je poznato da ona danas ima 51 godinu. Ćerku Aleksandru rodila je veoma mlado, sa samo 22 godine, a nerijetko se ističe da izgledom više podsjeća na njenu stariju sestru nego na majku. Aleksandra je jednom prilikom otkrila koliko je zahvalna majci na podršci. Mama je godinama pjevala, ali kada sam ja počela da se takmičim, ona je odlučila da odustane od svoje karijere i maksimalno se posvetila meni. Ostavila svoj posao da bi bila uz mene, ispričala je pjevačica. Ovaj poseban dan donio je dvostruko slavlje u porodici Prijović-Živojinović, a čini se da će veselje potrajati, jer ovakvi trenuci dodatno povezuju i učvršćuju porodične veze.